Treće kolo treće nogometne lige Jug donijelo nam je okršaj Zadra i Vala na zadarskim stanovima. Zadrani su u ovaj susret ušli sa jednom pobjedom i jednim porazom u prva dva kola, baš kao i gosti iz Kaštel Starog. Imperativ pobjede je sve prisutan kada Zadar igra na stanovima, a očekivanja su još i veća od kada Ivan Santini predvodi zadarske plavo-bijele u novoj sezoni. Zadar je od samog početka utakmice uspostavio pritisak. Prva opasnija situacija u 16-tercu Vala stigla je već u 5. minuti kada je Mihovil Klapan izveo slobodan udarac sa 30 metara. Santini je tražio udarac glavom, a loptu je prsima primio Mario Pedišić, no njegov udarac završava u bloku Ante Živalja. U nastavku akcije, ubačajem iz kuta, Zadar dolazi do rane prednosti. Kristijan Jurić je ubacio, a Filip Obradović se sjajno ubacio ispred Ante Mrkonjića i zabio glavom za 1-0 Zadra. Malobrojna zadarska publika je nakon pogotka Zadra zasigurno očekivala jednosmjerno prvo poluvrijeme, ali igrači Vala im svega minutu nakon pogotka Zadra dokazuju suprotno. Mujić odbija loptu glavom u noge Šemigi, koji se odlično okrenio pokraj Kristijana Jurića i proigrao Dudolada Danila na lijevoj strani, koji fenomenalnim ubačajem pronalazi nečuvanog Lea Andrića i na semaforu je već 1-1. Zadar je tražio pogodak za novo vodstvo, a priliku za novi pogodak na utakmici je imao mladi Frane Prljević, koji je došao u obećavajuću situaciju u petercu Vala, ali Ante Živalj je uspio dovoljno omesti novopridošlog napadača Zadra. Prljević je ponovno jedan od glavnih aktera u novoj akciji Zadra. Nakon nezgodnog ubačaja u 16-terac Zadra, lopta se odbija u noge Prljeviću, koji odigrava dupli pas sa Klapanom na desnoj strani i gura Santinija u dobru situaciju, ali lopta je dovoljno pobjegla u stranu da skrati kut zadarskoj 19-ici. Zadar je stvarao sve veći pritisak na zadnju liniju Vala, a on se isplatio u 27. minuti. Kero sjajno pronalazi raspoloženog Obradovića na lijevoj strani. Obradović u padu upućuje udarac prema Šegi, koji lošom reakcijom Santiniju daje priliku da ugura loptu u praznu mrežu. Već treći Santinijev sezonski pogodak za novo vodstvo Zadra. Nova ozbiljnija prilika nakon pogotka Zadra pripala je Valu. Šemiga je vidio utrčavanje Milakovića iz drugog plana na desnoj strani, a Milaković puca snažno po sredini gola. No Duka sjajno brani njegov pokušaj da ponovno vrati Valu u igru. U 43. minuti Zadar je imao obećavajuću akciju za povećanje svoje prednosti. Prljević je povukao loptu sa centra dobrim prodorom kroz veznu liniju Vala, Santini je odložio loptu za Jurića, Jurić za Obradovića koji šalje dobar centaršut na drugu stativu, no Santini nije uspio doći do te lopte. Pred sam kraj prvog poluvremena Prljević je još jednom pokazao svoju prodornost i okomitost koja ga je skoro dovela do svog prvog ovosezonskog pogotka, ali Šego je uspio obraniti njegov odličan pokušaj. U 52. minuti Milaković daje loše povratno dodavanje Živalju koje je rezultiralo njegovom pogreškom, iz koje se na koncu akcije u dobru priliku izbio Santini. Na njegov snažan udarac ukročuje Šego. Stajalo je na semaforu zadarskih stanova 2-1 sve do 66. minute, kada se Josip Kevrić odlično probio po desnoj strani i ostavio loptu za Prljevića, koji dobrim ubačajem pronalaze Santinija, a Kevrić je ispratio akciju i ugurao loptu u mrežu prije Santinija za svoj već drugi ovosezonski pogodak. Do kraja utakmice nismo imali prilike vidjeti značajnijih prilika za promjenu rezultata. Bilježimo tek loš pokušaj mladog Duje Vujakovića u 92. minuti. Zadar je tako došao do druge ovosezonske pobjede u prva 3 kola, a ove nedjelje momčad Marka Pinčića zahtjevan tjedan završao na novom gostovanju u Ivan Begovini, gdje će ih ugostiti Kamen.